3 trajekta, 2 otoka, 1 most, zvuk motora, miris benzina i to je sve što želim danas. A plan, kakav mi je plan za danas? Pa danas mi je plan otići do otoka Raba, ali preko otoka Paga. Ispred mene je Paški most sa odličnim pogledom. Bura ga zna ponekad zatvoriti preko zime, a svi znamo da nije bure ne bi imali ni dobar sir, ni dobru janjetinu sa otoka Paga. Prolazim pored Paga, ostavljam ga iza sebe. Ali ću ipak stati tu sa strane i baciti pogled na Pag i velebiti u njegovoj pozadini. Ima bure u zraku, pa je zaslužna za vedro vrijeme danas. Evo vidite oblake što su legli na vrhove Velebita. Cesta na Pagu nikad ne razočara. Kamen, sol u zraku je osjećaj da voziš po nekom drugom planetu. A nije ni čudo da vi ovdje snimaju reklame, Rimac i ostali. I stižemo u trajektno pristanište u Žigljenu. Cvikam kartu. Ukrcavam se na trajekt. Parkiram motor. More je mirno, a vožnja će trajati nekih 15 minuta. I stigli smo u Priznu, ne u Žigljen. Žigljena smo krenuli, ja i motor i ovi svi ostali. Tu se iskrcavamo i na samom izlazu iz trajekta borba za pole position za izbjeći ove spore vozače automobila. Od Prizne do same magistrale ima par minuta vožnje. Sa desne strane Velebit, sa lijeve strane je more, a ja u sredini kao u sendviču. Nakon 20 km je skretanje za Stinicu, odakle ću trajektom Stinica-Mišnjak stići na otok Rab. Lagano se spuštam u trajektno pristanište, nema nikoga, sve je prazno. I tu se opet parkiram na trajektu, opet bonaca, bez vitra, laganini, baš lipo. I opet borba za pole position, proći što više auta u startu, da mi je manja gužva po cesti. Vožnja trajektom od Stinice do Mišnjaka trajala je 20 minuta, malo više nego prethodna vožnja trajektom. Eto, to je taj trajekt s kojim sam došao na Rab. A od Mišnjaka do Raba mi je trebalo nekako 10 minuta vožnje. I evo sam stigao do grada Raba i bacit žir oko ruže vjetrova. Nešto bez čega prije pomorci nisu mogli. Evo, obilazim po mistu, nalazim novi spomenik iz nekih prošlih vremena. Ovaj partizan kao da je izašao iz teretane. Evo jedna zanimljivost vezana za Rab, njegova 4 zvonika. Naime, svaki od zvonika ima visinu u metrima jednaku prosječnoj temperaturi u stupnjevima Celzijusa po godišnjim dobima. Znači visina najvišeg zvonika asocira na lito, a najnižega na zimu. Naravno, u vrijeme dok su zvonici građeni u to vrijeme. Ovo je jedan od rijetkih motorista koje sam danas vidio.
Ovdje Rabljani piju kavu, a ja ću se još provozati do kraja Vrive i pogledat ću di ću ostaviti motor i otići nešto pojest jer sam gladan ko mali vuk. Treba malo napuniti baterije sebe. Šta mislite, se lovi šta uvatili? Ništa, ja ću sada nedi svist, pojest nešto i kreni dalje. A inače, San Marino i grad Rab su pobratimljeni gradovi. Naime, Marin, Rabljanin je osnivač Republike San Marino. Ako vas šta zanima, možete sami istražiti. Evo ga, nastavlja vožnju dalje, ali ništa bez Hajduka u Dalmaciji i Torcide. Znači, evo me na sjeverozapadnom dijelu Raba, u mjestu Lopar. Cijeli Rab je mekši, zeleniji za razliku od Paga. Ispred mene se nalazi trajekt Rab-Krk i tu mi se jedna ideja povezati Dalmaciju i Istru preko Paga, Raba, Krka, Cresa, Lošinja i onda nazad prema Rijeci na legendarnu D8 Jadransku magistralu i prema doma. Evo ga, pijesak po Paris Dakara, ali bez deva i beduina iza mene. Ludilo. I evo je došlo vrijeme za krenit kući. Kući treba stići prije mraka. Evo ga, ima nešto i auta ispred trajekta. Skupilo se, ali ulazim prvi, u stvari ne prvi nego drugi, ovaj neki njihov preko veze uletio. Kako se čovjek brine da mi nije zima, ali eto, navuka se, obuka se. Već znam di će me uputiti, di ću se parkirat motorom. Borba, pole position i krećemo nazad na Zadar. Malo se naoblačilo, nema više sunca, ali ok, srce puno. Evo mene na potezu prema Karlobagu, prema Paklenici. Evo ga, nema motorista u poznatim bajkerskim kafićima u Karlobagu. Prazno. A možda se već bili i otišli će, ko će znati. Kažu da ova dionica Jadranske magistrale traži fokus, ali isto i da nagrađi sa svakom krivinom koju prođeš. Zaključak dana, krug zatvoren, malo umoran. Neki znaju pita koliko košta ovakav džir motorom, a ja im samo kažem puno manje nego terapija kod doktora. Lipi pozdrav ljudi moji i vidimo se, čujemo se nekom drugom prilikom. A dotad jedan mali photo session. Ako vam se video svidio, lupite jedan like. Ako ste ovo sve do sad pogledali.
I vi zaslužujete like. Hvala lipa i Bog.